Kardop Nilimonjorong Pipi Pinibirta Arjuponika. Dilay naka checking along Arunachal Pradesh ahor KR Kenep Dunlong. Dilay Police Station angkang dilay naka checking mati kiri kakuro kasai deng bom ahut joy pen raikom sai khiatum birtalong si ihum phirui athi nangke thap atra bearing registration number NL01K4515 dilay along naka checking point Dimapur anathu kepangno bom ahut kiri kurok dunsi pangrum pen 500 cartons IMFL ahor phurui athi bosta arlop nebdun longlu Kenep Dunlong ahor Kerala McDonald's number 1 380 cartons AC Black Whiskey 100 cartons Magic Moments 20 cartons Doan da aron ateng pen atrak pen IMFL cartons ahor lapen Puruyati 200 bags pasis pon detloputa dilay raikom sai khiatum pen thanpachini pon Labang swalong kaching nang check driver amen Mohammad Sukur Ali Asupo Agur Ali artaninkan inkoy arong Bokchara Gaw PS Sarthebari District Borpeta Assam Pusi Tangthekpon Bukajan Pensar Kurube Karbi Anglong News Rongmongwe Block ke parlu Socheng Thenta Congress Committee asai hem along Tong Sekot Pen Pherang Kyamai Kangnipon Jangmiponi phai CR ni ada por phai crazy apor malom Socheng Thenta MCC lapen Duarbagori MCC atum chelangsi Safe Democracy Safe Constitution po athepi en ponsi Congress Committee ahin pen sodak pen pherang kyamai kangnipon Son sija semet pherang kyamai longke jaipon alamthi Congress asongja po Rahul Gandhi aphan defamation case verdict kipimate Gandhi family aphan kelang plot aputhaksi pherang kyamai ingniponlo Kaziranga pen risaningti Karbi Anglong News Bini nitum tong sikot penstame la so press mit ke donang akaron ke lahan la ladak chot pukali lake atumi digisi all India level long dolo whole country la lapen all India long tarme state pin atumi mi digisi dolo lapen atumi banke all India long a district pin a headquarter long stame press mit dolo lapen pinia banke kado kave Indian kang long a block din long stame la East Karbi Anglong long banke tumke 7 block along stame pini press mit dolo dak long mongwe block lapen Socheng Thenta lapen Duarbagori ki puria dim banke nili phansi dak daitto nang kilo la so press mit ke dogi pa lapen dak pini la so press mit along banke Socheng Thenta Mondol Congress Block Congress lapen Duarbagori Mondol Congress alang tumhoi pen dak ini tumlong dolo lapen ilong district secretary stame dolo sorot teron lapen sopo teron lapen ladak Mondol atum dolo yong mongbe lapen Duarbagori lapen kicheng si nang itum same la so program long nitum han our sai lapen apor nang chipi do napor nang itum han kero kilo press tum han same langdam lo pulote 2014 BJP सरकार dak power bang lo la so prang sarkar bang ve prang bang ke BJP tuma slogan bang ke jume pe isi poriborton sarkar mate ke chelar sarkar lapen slogan bang ke sabka sath sabka vikas office tame 2014 pen itum langdam lo pulote sabka sath sabka vikas poriborton ko theglong dam bang ke rada tum phan ke chinek rada tum ki sung कि दु के लाख तुम हनावर साई कवे लाइ तुम का दो कवे हिन लांगस्ता में राधा तुम के पीनी की सुंग लक सिक पोलो फॉर्मू हरतार पेन दंगलक का दो कवे दौर के सो लपे मोदी सरकार तुम फानी तुम के माथा दा बैंक के करप्शन फ्री ऑफिस में ला सो करप्शन बैंक के बीजेपी एलोंग करप्शन का विरोधी काली न बाय करप्शन दो पिक कांग्रेस तुम फान आहुत कोई की पे तुम हता में बीजेपी एलोंग के जॉइंट पेन बैंक के Kupia sabun pen tong ke chamne kado kawe same palok kupling ya lasi la banke manghumi me alam la pen BJP long join lo pulute corruption tawe Bukajan Lem Salong Chairman Anghoi Kangwai Pidupon
Jangmi Ponifai CR ni Bukajan Large Size Multi-Purpose Cooperative Society Lems along Chairman ang hoy aphan bang phukang wai pedupon. Bang so Chairman ang hoy kang wai pon along kithurdun laki Ken Singh Phangcho Sar et inghi. Kedam tang There Ponifai inquire ni Lems election pedupon net pen pini. Bangkri pho Bukajan Lems along elected atum pensi. Ningkan pho Bukajan Lems kechari ji aphan Chairman ang hoy aphan bangphu ingwai ponsi Sar et inghi. Pak nerket pen chepahay pon lopusi returning officer Rajen Timong pen than pachini pon. Bukajan pen Sar kurube Karbi Anglong News. Nije first meeting lo board of director Bukajan lam chuki dam tang tarik koi me ko sona bupo ar koi ko sona theri bludi theri আছে klo ba english pen banke march lady march আছে klo 20 tarik nisi dak general assembly mate annual general meeting do husi election da dolo la bangkre pho atum uncontested haipon lo la uncontested haipit la assistant registrar of cooperative societies Dipu alang tum la sofi jong pen approval long log apit pini first meeting lo la pen first meeting nili si returning officer joini pini first meeting da nili fancy observation sidu nai pu jetu observation do dun lo la pen la president la pen vice president la so angkung ahut kache bag armu kache bag ahut bahini president ang hoy bang chepati pondelo ron mate la suppose aphan election bi pona koklo secret ballot pensi la tumphan ki high kerem pathik ponlo la pen election na process mate la chairman election bangke ingsamjin meji pachun ponlo thang la bangkhe pho bodang bom thang chipu pepin pen ba la tumang bong da mane thangnat lam chi honde ba peni pepin pensi ingsamjin pensi pachun pon theklo la bangke bangke phong bong pen bahini amunisi chairman bang chepate ponlo Ken Singh Phangcho la pen sare dinghi e pagwera bhut pensi ki hai ponlo Ken Singh Phangcho banglong ponlo pak thoksi la pen la sare dinghi banglong ponlo pagnar cap si sare dinghi phansi ke hailo pusi nili amen declare poniglo Bukajan Block Congress Committee atum pen pherang kya mai kang nipon. Jangmi Ponifai CR ni ada por phai crazy apor pen safe democracy safe constitution bo thepi en ponsi Karbi Anglong angkang pi along Congress atum pen pherang kya mai ke phapona son thak thak si Bukajan Block Congress Committee along sitami pherang kya mai ingni ponlu. Lason si There Ponifai ingkora ke thom arni Surat Court along Congress asongja po Rahul Gandhi aphan defamation case pabon si ningkan hini aphan phatek pabeng si Chief Judicial Magistrate HS Verma aphi bail long pen achiklo aphan High Court along case chedan bomlo. Lake India long direct mother democracy lapen constitution aron karkan lo puta pherang ke amai along pachinipon. Labangso pherang ke amai kang nipon along Surendra Singh General Secretary Karbi Anglong District Congress Committee Men Singh Taro Vice President Karbi Anglong District Congress Committee Lokhesor Taro President BCC Bukajan Gitalin Sangma VP KDMCC Mamtas Ali VP BCC Rajesh Rongpi President Bukajan MCC Kehai Ingti Sarupathar MCC Sanjeev Barai Bukajan MCC James Rongphar Young Brigade Rensing Inghi GS BCC Bukajan Rensing Timung GS Penchenglok Penang an Congress Claim Bangatum Chetongdun Bukajan pen Sar kurube Karbi Anglong News. হেতু ভয়ৰ কাৰণে সেই পুৰণা কেছটো যেহেতু সুৰতত গুজৰাটত মোদীৰ ঘৰৰ চোতালত সেই কোৰ্টত এফআইআৰ লঞ্চ কৰা 2019ত সেই কেছটো আকৌ এক্টিভ কৰাই ৰাহুল গান্ধীক এটা শুনানি দিলে HS বৰ্মা চিফ জাষ্টিচ সেই কোৰ্টটো 2 বছৰৰ কাৰণে এই লঘু যিটো দুখৰ কাৰণে ডিফেমেশ্যন কেছ এটা লঘু কেছৰ কাৰণে 2 বছৰ জেলত পঠোৱাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে এটা শুনানি দিছিলে ৰায় দিছিলে তে এই ৰায় দিয়াটো বোলে আমি জনাত এই ভাৰতবৰ্ষৰ মাটিত এনেকুৱা লঘু অভিযুক্ত আটাইতকৈ কেথে নাই
labang so ahasti kipike this is the first time lason si are court nang do koklo la si pinian ini tum ka juji bangke lason thak thak Narendra Modi নিজেই alang ni methang masita Congress aneta tongphan Congress leader tongphan Sonia Gandhi pen chenglok Rahul Gandhi pen chenglok ka do kawe aphan sara alang li ke sorsa alam me do beta chinilo hokole gyato kenegarno tutsot tasil korisile hokole jane to ei bela kotha ba ono BJP dole BJP leader hokole এনেকুৱা ধৰণৰ অশ্লীল ভাষা ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবা বিজেপিৰ লিডাৰক এনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি বিহিত কৰা এটা কিবা নজিৰ আছে নেকি আমি সেইটো সুধিব বিচাৰিছো বিৰোধী মুখ চৰকাৰ বনাবলৈ বিচাৰিছে তেখেতসকলে তানাচা ৰাজত্ব কৰিব বিচাৰিছে তেখেতসকলে এইটো প্ৰি প্লান বিজেপি সকলৰ এইটো তেখেতসকলৰ হিডেন এজেণ্ডাই আছে কাৰণ আমি জানোই বিজেপিৰ বাদে এতিয়া যেমানখিনি আমাৰ হিতাধিকাৰী আছে এই হিতাধিকাৰীও আমাৰ বাকি দলৰ দুখীয়া কথা নহয় নিচলাৰ কথা নহয় যদি বিজেপি সদস্য নহয় তেতিয়াহ'লে কোনো ইয়াত সুবিধা নাপায় সেই কাৰণে যে একত্ৰভাৱে মানে তানাচা ৰোল তেওঁলোকে কৰিব বিচৰাৰ কাৰণে যিবিলাক উঠি অহা যদি চৰকাৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধে চিফ মিনিষ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে যদি কোনোবা দলে আজি ৰাইজৰ দল বুলি যিকোনো দলে যদি মাতে অকল অখিল গগৈয়ে ডাঙৰীয়াই নহয় আজি লৰিণ জ্যোতিও যদি মাতে তেতিয়াহ'লে একেটা দহাই তেওঁলোকে কৰিব এইটোতো পৰম্পৰা এওঁলোকে চলি আহিছিল চলাই থাকিব সেইকাৰণে আমি এইটো বিৰুদ্ধে আমি একত্ৰিত হৈছোঁ আৰু আমি বিৰোধ কৰি যাম